Suami sentiasa puji. So ini ialah senaman rahim. Okey, senaman kasih you punya Miss V, seksi. Senaman kasih you kempis perut dengan cepat. Kaki rapat, bengkok kaki sikit-sikit, buat dekat perut, paha, punggung, dalaman. Punggung you hanya perlu up, balik, up, balik, itu je. Tengok berapa cm je kita gerak. Tak perlu terlalu banyak punya gerakan. Yang penting you kena rasa dalaman. Dalaman mana? Perut, paha, punggung. You buat-buat you akan terasa punya. You tak terasa, you punya suami pun akan terkejut punya. Bila you bersama dengan dia, you boleh enjoy punya. Okay? So korang kat sini, terutamanya you dah banyak kali bersalin, terutama bahagian longgar dekat Miss V, buat senaman ni. Okay? Perut buncit punya buat senaman ini. Pinggang sakit pun boleh buat senaman ni. Okay? Senaman ni tak beban you, tapi bagi you bahagia, bagi you happy, bagi you seksi punya. Okay? Hembus, tarik nafas. Hembus punya masa, rasa dekat dalaman sini, dalaman. So mula-mula tak rasa tak apa punya. Sebab you baru sahaja, you tak berapa macam pandai lagi. Tak apa Buat, you akan jadi pandai.